siyazi ukuthi abaphathi benkampani lamafemi nesindaweni eningi abafowethu laba abadrive ama-truck kade bahlale bekhala ngoba lemsebenzi lefanga ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina inika abantu bokuhamba izathu zibambali esokuqala nje sibalekile ukuthi lo kuhamba akanamalungelo njengomsebenzi so kulula ke wena njengomphathi ukuthi umenze noma yini angasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile kunalawa avumelekile mayithi uyagula uyakhwehlela umxoshe mawufuna ukumxosha akanalungelo lalutho nje angeke ongaze ukujona i-union ahamba athola inyunyana ezommela ngoba akekho wasemthethweni kwayena so ilento ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashi abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efanele babakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokuhamba abantu bokuhamba abaqasha ngani abaqasha angithi uhulumeni ke kunemithetho yakhona so uboshwa kumqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi ayinkantolo aye ejele uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeka azenzele into ayenzayo akufani ukuthi uzothi mawusebenze lento kuthiwa mbohlala ejele ngaphakathi isigwebo sakhona nje bathi ngisho ukuthi kufanele nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaleke kakhulu otiko zakhona samsana esikwenza ukuthi abantu baqhubeka beloke beyenza ngicabanga ukuthi wonke ama-restaurant uma uthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona basebenza khona ema-restaurant osisi bethu